Мен анияк тыва херейжен кижи арага ишпесмен. Мен тыва чоннуң мерген йозу чаңжылдарының амкы үйеде салгакчысы болуп, оларны сагып, келир үйеге, ниетилелге, үлегерлик кижи болуп артармен. Тыва чоннуң чаагай чаңжылында араганың туружу тускай терзин утпа. Тыва кижи араганы төрттен кар ашкан, пышкан, угаан четкен үйезінде аас деп чораан. Кандык орукту шилип алырың, чүглеп бодуңдан хамаржыр.